Ndagusubije kandi twifurije byiza buri wose twabwiye ku bana nanjye Ndakize Fred. Tariki ya 11 ukwezi kwa 9 mu 2001 ni itariki itazibagirana mu mateka y'Abanyamerika ndetse n'inshuti zabo kubera ko wari umunsi wirabura kuri bo. Ubwo abarenga 3,000 bari bamaze kugwa muri tewe y'umutwe wa Al-Qaeda uyobowe na Osama Bin Laden. Gusa ku bagwanyi ba Al-Qaeda ndetse na chef wabo Bin Laden wari umunsi w'ibyishimo kuri bo kubera ko bari bageze ku ntego bari bagize igihe bashaka. Ibi akaba aribyo byatumye Amerika ishyira igiciro cyinshi cy'amadolari ku muntu wese watanga amakuru yerekeranye na Bin Laden. Gusa ibi byose byabaye ubusa, nta muntu n'umwe umenya aho uyu mugabo yari ari. Gusa baca umugani ngo ntakabura isherezo, kandi ko iminsi y'umujura ari 40. Nyuma y'imyaka myinshi uyu mugabo yarishwe asanzwe yo mu rugo n'ingabo za Amerika zifatanyije n'ikigo cyayo gishinzwe ubutasi CIA cyangwa se CIA. Gusa ni urugamba rwasaze imyaka myinshi ugera ku 10 ruri gutegurwa. Gusa barukoze mu minota 40 gusa. Osama Bin Laden yishwe mu minota 8 ya mbere, indi minota 32 ingabo za Amerika zarimo zegeranya ibintu byose bya ngombwa ndetse zarimo zisiba n'ibimenyetso bishobora kugaragaza ko arizo zishe Osama Bin Laden. Uyu munsi twaba tugiye kugaruka kuri operasiyo yo kwica Bin Laden. Gusa mbere yuko tugera kuri operasiyo, reka tubanze tumenye uyu Osama Bin Laden. N'umwarabu ukomoka mu gihugu cya Arabia Saudite ndetse akaba ari umuyisilamu waharaniye imigenzo ya Kisilamu ko yakwemerwa ku isi yose. Yavutse ku itariki 10 y'ukwezi kwa 3 mu 1957, avukira mu gihugu cya Arabia Saudite. Yavukiye mu muryango wifashije dore ko papa wiwe yari umukire cyane, yari afite ikigo cya telecommunication. Iki akaba ari ikigo gikomeye ku isi. Ikindi kandi nuko Bin Laden avuka mu muryango w'abana 54 bavuka ku bagore 22 na se umwe, ndetse nawe akaba afite abana 24. Yigiye amashuri yiwe muri Arabia Saudite, akaba yarize ibijanye n'ubucuruzi ndetse n'imyuga muri kaminuza yitiriwe umwami Irreda muri Arabia Saudite. Nyuma yo kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza, yagiye muri Amerika gukomeza kwiga aha muri Amerika, akaba yarahabaye imyaka 10. Akirangiza amashuri muri Amerika kubera ubuhanga yarakuye mu mashuri ndetse n'ubwenge yari afite, baje kumuha akazi n'ishami rishinzwe iperereza rya CIA, ubutasi bw'Abanyamerika. Gusa nyuma y'igihe gito yaje gukorogana na leta ya Amerika, akaba aribwo yahise asubira iwabo muri Arabia Saudite. Akigera iwabo nibwo yaje gushinga umutwe w'abaganyi ushingiye ku matwara ya Islam yise Al-Qaeda mu Cyarabu, bisobanura ngo umusingi. Kuva icyo gihe yabaye umwanzi wa Amerika ndetse nibwo yatangiye kugaba ibitero kuri Amerika, birimo ibyabereye kuri ambasade za Amerika muri Kenya ndetse no muri Tanzania ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 8 mu 1998, byaguyemo abantu 224 barimo abaturage ba Amerika 12 ndetse n'abakozi ba CIA 2, ndetse n'ibindi bitero byabereye Washington ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Nyuma y'ibi bitero ndetse n'ubushotoranyi bwinshi bwakozwe n'umutwe wa Al-Qaeda, nibwo Amerika yarakaye cyane ifata umwanzuro wo gutanga ikuzi cyose byayisaba kugira ngo Bin Laden yicwe cyangwa se bamufata ari muzima. Gusa byari bigoye cyane kumubona kubera ko yari ahantu hatazwi n'umuntu n'umwe usibye abari bamurindiye umutekano. Amerika yakoresheje ubuhanga bwayo bwose mu butasi. Gusa intasi zose batumagayo zashikaga muri Al-Qaeda zigasanga ari umutwe ufite imiyoborere myiza ndetse n'imibereho myiza, abenshi bahitaga baba abanyamuryango ba Al-Qaeda. Gusa amakuru y'aho Bin Laden yaba atuye yaje gutangwa n'imfungwa y'Umunyarabia Saudite yari yarafashwe ubwo ingabo za OTAN zari ziyobowe na Amerika zarwanaga n'iz'abatalibani mu 2001 mu rugamba rwiswe Tora Bora.
akaba ari urugamba rwari rugamije gufata Osama bin Laden, ndetse ayo makuru yaje gushimangirwa n'izindi mfungwa zibiri za Al-Qaeda zafashwe na Amerika, ndetse n'undi umwe mu barwanyi ba Al-Qaeda watorotse Al-Qaeda, ndetse ayiba $100,000 by'amadolari hamwe n'inyandiko nyinshi z'ibanga za Al-Qaeda. Akimara gushika uyu mutwe wa Al-Qaeda yahise yishyira mu maboko y'abanyamerika. Ayo makuru yose CIA yari imaze kubona, ndetse n'ubundi butasi bw'ikoranabuhanga, nibwo hatangiye gutegurwa umugambi wo kwica bin Laden. Nyuma yo gufata amafoto hakoreshejwe satelite, nibwo babonye inzu bin Laden yari atuyemo. Gusa iyi nzu yari irinzwe cyane, ndetse yari ahantu mu ishyamba, ndetse hakikijwe n'ikigo cy'ubutasi bwa Pakistan, ndetse yari iri mu gipangu gikikijwe n'insinga nyinshi. Kari akazi katoroshe ku butasi bwa Amerika. Nyuma y'igihe kirekire hashakishwa amakuru yerekeranye na bin Laden, mu kwezi kwa kane mu 2010 nibwo perezida wa Amerika Barack Obama yatanze uruhusa kugira ngo hatangire gutegurwa operasiyo yo gufata Osama bin Laden. Nibwo abasirikare bake b'itsinda bahariwe amaoperasiyo akomeye batangiye imyitozo. Gusa uko bitozaga bari bazi aho bari kuja, kubera ko byari ibanga bizwi n'abantu bake. Gusa umutwe yabo bagwanyi barebaga imyitozo bari guhabwa, babona ko bagiye guhangana n'umuntu ukomeye, ndetse bitoreza mu nzu isa neza niyo Osama bin Laden yari atuyemo, ndetse n'ibikoresho bin Laden yari atunze byari muri iyi nzu. Abakomando bose bari 27, ndetse n'imbwa imwe y'intambara. Abakomando bose bahagurutse mu ndege z'akajugujugu zibiri zidahinda kandi zidasohora umwotsi. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu mu 2011 mu rukerera, nibwo izi ndege zerekeje Abu Tabag mu nyubako ya Osama bin Laden. Gusa ubwo izi ndege zari zigiye kwitura, imwe muri izi ndege yarahiye. Ubwo amahirwe cyagira umusirikare n'umwe wikomerekeramo. Gusa indi ndege yahise yitura imbere y'inzu ya Osama bin Laden. Bakiva mu ndege babomoye umuryango w'inzu ya Osama bin Laden. Bakigera mu nzu mu igorofa ya mbere, bahuye n'umuhungu wa Osama bin Laden ashaka kubagwanya. Gusa bahise bamurasa ahasiga ubuzima. Nyuma yo kurasa umuhungu wa bin Laden, bahise bazamuka mu igorofa ya gatatu, ari naho bin Laden yari ari. Umwe mu basirikare b'Amerika yinjiye mu cyumba bin Laden yari arimo, ahita amurasa amasasu 2 mu mutwe, ahita apfa. Gusa akimara kumurasa, umusirikare yataye ubwenge kubera ko yari yishe igitangaza. Gusa uko operasiyo yagendaga kose, Obama ndetse n'abandi bantu bakomeye muri White House nibo barimo bayireba kuri telefone cyangwa se ku mashusho ya live. Nyuma yo kwica bin Laden, ingabo za Amerika zafashe impapuro ndetse n'amashini y'ibanga ya za Al-Qaeda ziyajana Washington. Nguko uko operasiyo yo kwica umwiyahuzi ukomeye wabayeho mu mateka y'isi yagenze. Wakoze ufata umwanya wawe ukareba ino video.